shida ramanga rangazija ni alama ioneha 2000 rakaniyo abunge zonkudi hauzo tahabu hokaya ike karija rambeshirani marahaba ni wanvikao dumala wa haruma yemiji ya mbali na mbali ikao dumaja Marseille nano wangu ikao mkaya hunu Marseille mshindi mroha mjarika ya wazima rifanya zihabari za hatu sonsi abange ikawa ajibu usiku wa leo rurire rijeri mbeshireni marahaba na umwambia ukaya karijaka zabanu haukaya abantu abaha wakati ikao wakati wo swali usauja nabo kwa wakati wo swali usauja valao udhu rikaufanya juzi abunge ababaha ngarilindao ye muadhini yaje ya wadhini ili rijojo swali abunge ngarona ukaya haini wakati ngaritsungojo huja rijeri veshirani marahaba au ngaritsungojo huja resheri zizane ukaya zilandongoza hatu ngasibala babo ngarendao zembiyo hata mpaka riwaswili ne zendongozini ngaromba Mwenyezi Mungu ukaya ngarijuzi ona ekangabo wa mukaya ngawo wakuzitsa hao kwa ziono bahinga romba Mungu kaya sisi rizitsa hao ngarijuzi ona ngarujuka na muo na sina waoru watashi yao rizione rizifanye faida ya hizo ndongozinu ramhura mtiti rizunde faida shangaranzo mwambie ninyi wananyasi kao nganyinga sija ya ukaya na mfanye jizo rifanyao ba ngarjo humra faida au harakifu. Wassalamu alaikum. Na bismillahirrahmanirrahim. Watukufu wa Komor, wazalendo wa Marseille, wananyasi kao ndo malaya wa haruma zinsanansa za Faransa mwaja makaba zimana si 2000 rakaniyo ngarengao tukufunu oliho si la commission ikao ndo rakarahansi wa ni appel de Marseille organiser omkonchiula ngarengao shabaha shinu riboshele ujimlifu wa wananyasi ya ume wawashe umchi wa pari kao ndo wa renga fungu panda mwana rangude fomunti wasuga mumchi unu ahuja wake batimanasi ili marché ila iwasuli rosheo mjwa Lyon no mjwa Nice na ni miji bali na bali kao ndo walinga fungu woti pia ngaro washukuru yao hamu hamtiti amme hamshe wailewe ukaya ebwana ngarujua usiku ya ndisa shaka tujua usiku joka timu almuradi usiku leo inu ikali jabanu lazima resheleze ndogozi nji riboshele waru marhaba waru ikao ndo wakawa kabatimanasi ho jimlifu hao en particulier les lois et métiers ikao wakabatimanasi rakawia haze communiquer za hatu Mongoze FM Komore Info nana direction ya he Facebook FM onrawonsi pia warinika ya fursa nani mwananyasi Ortega onrawonsi pia warinike fursa rika ufanya ze communiquer za hatu ili ribehe ili ripare wa Komori waje 2000 rakaniyo waja wa Komori bora wapara waja wa Komori watabi hao waja wa Komori wakubali ukaya Komori ya hatu yangamiziwa ni mafujar awenge marababa nchi na umwambia nukaya wakati kojahisa embwana ngendele yao nangara aminio kaya ngamjo kama timanasi emakatia jao ili kamilishe ezitendo ikaundo zabaki zichonchashi hodi hodi bwana hiyo ogosha maraba kadhalika wa watu madhamana ikao do wenye appel de Marseille inu rangu bala taterwa suli leo Mwenyezi Mungu ya wajailia warenga fursa wakabazimanasi zenyiso zao zaonea oharuma imarshe ila ngaro wabashiro marhaba haukaya wafanya zalingana nao wajau kena bidike ntivisema kalmangu rale chaboshila marhaba ze famille
ikao do rawapara waje wake batimanasi ili sherehi mtola roho wa wana nyasika ndo wafariki arumaze kaza militera minum Faisal na Mutui nano wadunga bonsi pia wajwao arumwa chesi wa Shamzuani batima ni mwana nyasi ya Madagascar onsi pia riwati ya haruma le daftar la huwa kao yoraka sherehi umrolo hicho hao 2000 rakanio awenge gar parao ze familizo riwa tsaisa maa ekaicho kawaono mapoto juma zanwe kao doraka uambia ngarumboduwa walisamihi ngora mtume baya ena zabira zonsipia izo za hatu ikazibiri ndo za hatu ikazibiri nai izo za hatu shalasi marudiro washedezize riwambie ukaya mkono kwa mkono haukara kateparsi ya adui ya towa wananyasi zeroho awenge namke batimanasi ili ritahe ana hubi ohulei haki ya wananyasi ka wonu watolwa zero namudu na ukazakifu nibushirie kheri na baraka niwa jailie wadumu jumazi zao nande komisio ikao wanikiwayo nande komisio yimi kao ilo wangu wakafanya zila no washele marahaba hamu hamtiti amwana mmea mwana mshe na yeshi Komori ya leo na maudu na yeshi Appel de Marseille na ni mapambana wa Appel de Marseille. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Andani unumsiba ikao reme Komori limana ka mriono oka yalatsima ndamano jemanemano pengendo tuojila na marandani hamarasa ya ndengesho bashinu ritaze samaha ku heni no ikao rikao harmaze media remparani hakuka na mje rifanye emarshe yinu ba ngarjo fanjao ba ngarjo virajao iketoka homjohani huno onyo wanadamu mwaka angalia harmaze rezo sosio muhisi mwono ka ngamo ndongo ka kejenda heli ya ladimu si wanadamu siti malaika shasi wandoka ya ritotende ze errori ziridungu si wanadamu subuti rjevanu rizitashe samaha na ngar aminio kanyo wanadamu ojua mkubali mrikubalie ze samaha hizo ikadovili dubushe marhaba heli zambishiha karanjwa rizie hukosha ze marhaba ukaya aminifu marini kaoni wa Komori amini ukaya nga mwanao neshegozisha mbushiro masiwane ngam amini ukaya ze rohozanyu heli zilio nde heli ze rohozatu zilio ukanga amini ukaya rifanya semeninda ro ya hazi jumo panga no andalia habari zila kardejo kusudi ukaya arijo kufanya hazi hamandiyo rijeri tombe harma esheki yokaya mri rende jemre helefsiu shangar aminio karifanya hazi yokarije ili rihense tarehila mahani kamwa wenze kanga sinamo rijeri zifanye pari wanza Mwenyezi Mungu mahojo dunga yao rizifanye Komori wanza Mwenyezi Mungu nana besho anga zifanye opari ngamombo Mwenyezi Mungu zikena Komori na nisi harma eni babahanu walio mwana mkomori uhisi shegozi shambushilo masiwani marayasa ya ngamrengweshwa bashinu ukaya oskoju zitiono ndongo za mujuza wanama ikaurikaba larika hendela za barzila ukati ono waji uka amini ukaya njapa ziona harmaza ngo rakarka uzifanya rangubala hatabanu wanadamu haso wajite place harmwe mijiyo wanadamu ikao mruhisi harmaza roho zao mruhisi ya huzuni ukailadi akawa de place jabal ikamo ndo angalia wanashwa hatu ikaro angalia wananyasi ikaro angalia haswa riono mzeo hatu yangu ndio vile Lyon womzeri hisioka mze wo zejitahidi zahe nezembwana zenu nejitahidi yaifanya ujabala ngar aminio kaya wala mze hama dola huzuni aloniyo yonde heli rohani hatu ebenge ila mujuza na uona harumai marsha ila ukamrahisi wanadamu kawa warengeze nongozinu waelewa yokaya inutare hiyo rihansio kana jwari lale ridwamba ngare angalia o Facebook shanga wanadamu kwa rijori ritengelewa ebenge ngam aminioka sirama commission shangar aminioka na wanadamu afanya hazi zinjanasi ukanga aminioka nga wanadamu asensibilize wapara wandu hao
wapara zepami wawambiokana mjerende ba usiku leo ngarindora hatse tarehe ya mwana mkomori no renge shoba tena shahe zepami za hatu ngamzozirejeza bangam amini ripara na hawinji ili waandalia habari zenu ili ruwaswili ngam amini okaya mwelewa okaya umuhimu rakanu huja rehense tarehe ila na ngam amini okari hansi okazira timo zijodiwazia mahajana kazjavira jau shaunu mahamono e dunia ila ngar amini okaila isaikanse tarehe ila yanziwa armwe daula Komor yanziwa armwe zitwaza wa Komor inshallah ka heni usiku jana au heni usiku juzi ngardu jawala heni baba wajuka mkomori ya sherehi usiku wananyasi waralo hitwa na mafujaru wala homasiwani evenge ngam amini okaya tikamezu rokani washeza marhaba zahanyu ri jeri tabarukumba bisinani zelongo marifanya karna ushinda rjebanu ri mshukurieni hokaulo aminifu ndo marinikao nando tsoju hari rengeza media zenu rimpareni mjuhe mje evenge zeno hizo ngizo morohani hatu karna uziliwaza novo shamarhaba za media za Komor inshallah wanti pia wakarinika harma mifumo miraru ya kamili yoto sensibilize alhamdulillah bawa Komori waishia wasalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamade heli mwishiao katina rongo zinji sodoka rimwambieni rimtsahini samaha hususan auka haini mwanadamu atumbwa ni makosa yake kabati mru ya rahatiha ya rahatiha de mtume wa hatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shasoti pia haina mru ngena makosa karja rejiprepare haruma mifumo na mifumo atartimiza haruma mifumo mine onda miraru aufanya rongo karja juhanza zinrongo zibirihane na poto da kawado vungura ukawabiri wabiri poto shanga rujua kasisi wanadamu alafu rujua mtahani samaha litahenu wa Komori pia ikao duwaona zinrongo zinu kazi ngabu wabiri poto ranu litahe samaha hiyo na ushukuria wanadamu ka udawshuli hane hadisi no kayoni sakana wanru kao ze dwarimi sabanu sukunu wanutiwa mzima kama ndio jua kamana yetiwa mzima shawar tena wazone sakari kayabo ambaba hamzaze hamwana hambaye hamwana mme hamwana mshi abori kaoni sakaya kabati emwana waitiwa mzima shawai wa hatu sotipia risikiti haritabi hasoti pia uka waroma hatu wana hatu wajomba hatu waudwa wako msaka bati hata mbabari soka yonti sodoka waudwa waudwa bai ngabo watila mopirizo biasiri kana udwa wadiwasa akaya ngamona wetrikona ifainu Abdallah Hasani obhami aliyo abahainu bai shengabo wandu wakaudu hamba ukavanu wala ngopaneja kabati mwanadamu kabati mapesa haumvu zilo sawa na roho ya mwanadamu no sisi wanadamu ngamona wanu Abdalla kaudo ya honda ngasina usikitifu ngaritabi hao rijohanza rumieni ukarike mkono kwa mkono ba shenda kati ude na kume na wakati shenda ya saa bembeza mruka do sisemi duhonti babo zendongo zigonga rijo mtamani wa Komori utasamaha kabla ya raru ukaya sisi wanadamu nini mwanamshe jokirike tirongoa zinjibiani jokirike tirongoa kazija mjibiani katirongoa tirongoa nai na mtaosamaha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kwezi wananyasi wa Komori wazaza hatu na baba hatu ngalimtaho ni samaha haini rogo ikao ibini nai yele 28 usiku ikao rika ufanya yedoi ya huwa na nyasi ikawa ulowa hasibabu dezi ya kifujari ya kaukansi 24 Mars ngalimtaho samaha ikamu rubalongo ya vira derulma ya vira ikao kejabidi vira usupila rejuhanza hakika mrisamihi mrijulie
ukahanza sija ukunda ranza rifanyenro ranza rimweniseni ye utukifu wa hatu wa mwija heli kao watu huyelewa ngwaju huyelewa zibiri helila zibiri Mwenyezi Mungu akaanza sha arudiri mbesheni mbaya au kama lepora katuhuja usikura kaula se evarsheila rikaanza rijua uka yebano wakomori wabakomodani wabaki asibu agune confirma hao banu wabaki bawakubali ukangabo daula komori mngajailia mjaze kana bierinyoti pia mritia zevu mrioni saukana nyuandukao ngani Faransa banu kamti haruma ye daula ya kifujari nyuandu ikao ngani Faransa banu ngamtuki wao nezirongozi biruha mwenti hatu abunge yabo tikauja banu nje nimpesheni marabani tipia ni feliciteni mana mjahawinji mndrinsa enti ya Faransa mndrinsa enti ya Faransa nana azaliwae harindira emana ize message ngazirwasuliu na nyimono kaya rikahamba ezazali rabira beza he komplisi wahe ikawole Mfaransa mrudi mmono karika uzamba wazungu ishia shabu wakawishia ima polisi wakahuri hifadhi sijua ulowa ni wanroaji abu mmone difference la ukarika hamba Macron jau shabu raka uhambaza Macron ka ufanyo nai ye ila wala wandu wahahe ila hifadhi ya Macron ikawuri hifadhi sisi hauka ye daula ila ya mwananti ikakabati mwananti kabati daula bahie hifadhi ila ijabala ije hifadhi mwananti ranzi mzi wono juzi mwana da mwakabala muishia helira ka kuambia makroizo yafanywa na hivi ya sutene uye diktaturi okomor ndritena rabeza azali no mwana heli wari hifadhi yabongi yabari rishukuria imana yabari kudaliana Nikaya komori ndianzo ikehalada nzoti pia harumarongoza husu mahakama bado ruwe danziani dojo da usoni dojo kundazofanya likanga mahakama nibini mwambieni ukana wananyasi kao ngwaona ze media wariwono warirede kasi wananyao wari amini warinika ze media za hao rizirumia riwabishele marhaba emania ondo warinika yeshwabahasha ukarimpareni rimjuzeni ezi habari zila za usoni ngamjorudi wote na wakati diwaza nishukurie komisio ya komisio ikao bayaza rongozila hata ziwasulibala ngani feliciteni nimshukurieni nrudi shukurie ya familia Faisal ikao ishindi ihurwe fursa ihuruze mvu malgré yefetila ikaya huwa hafa ya waka uone mwana nyao yakazwa rumaze beramu yakauonisiwa soti pia rinritsomwiyo soti pia rililo wakati raishia mwana Faisali yatowe mesajila abungi abungari wa shukuri yao emana yotinyangu horenga mwana hao wafanye mesajila waje waritinie bala no waritinie soti pia ni mrahisi ukikomori ketubidike helila tina mdi wazani ni wandu wa hele javi kao ngamrikritike tina mdi wazani ni wanyasi mlokomori tina mdi wazani ni wanyasi mlokomori ikao mdaza mbayaze hanywa kamtomba habari shanga mlido abwaya ulo wayafe ngemje mshemeze mlile zidukuni ani mwambieni ukaya ngiabo nyinyi doko nyinyi timjilani uzadeni leo bomahura imamu toda msirini timjilani uzadeni bahakika mkundu imamu mtoa roho timjilani uzadeni nyi mwandu makautaha wandu wabalenti
mwarenga wajufumu mwawateleza na msezidu kumtirongo la hakike mtinge dondo entinge dondo na msezidu kukweli mtirongowe na kweli ngari mrontini rimba uhani baye mnati uhanu ngondo swafi hata riwolo mabehe konseye wahanyu ya jerabe ukaya ye mwanange na tabu na engemba muo ai yokujajua ukake kujabe mwana ya halangi haruma tabu kifo ya ndio hejirane da miere ekakujabe mwana ba ya hala ejirana pia kifo ile ya baadaye ile ya miemba hindu yale ya wengi hapo mimi ngani mjilonoza deni huo umahure imamu ya mtoano misiri ya utola misirini ya hunda taratibu hata ya jamu mijini hanyu pia ya swalize juma ya mtoano misirini ntujua hizo ya mchini ya misirini sababu huru ikibala hizo akaanza afanye hamtoano misirini au ngia hapo timjiliano houza deni. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Wa alaikum salam. Kwezi onikao lumrangali yao zambishiha haukosi kwa leo unu rika ujarambe marahaba na bakabaja hamano wekati marahaba ekeba hanrongoyo hujuma marahaba rijo kariyamba so wanama wabira wonsi pie namroto hamba shukura walillah yabo tino jurejesha izwe kaodo wahamba so wangazijara mbokaya no voshewe utikemro ankata bimana abongari rubiwo rimpareni hamara abili kabano enkodo rakeja hisa erila la jeno mroja hamna mangovu wao haukanga sino wananyasi waloho magobanu risujwe namna waliyo yabonye warumwa jajuzira shemeza narikeba zima rudiri shemeze wananyasi watolo mashibari kaodo waliyo haukanga rijiwawe nkodo ilone mwenyasi Abdalla ngarishiyawe nkodo ilone mwenyasi Zaidu waodo wajuzi kwa ya jamba mwadi mwana ne wandu wadu ngabo wotsi pia ngeyabo ngari parao wangazija ngari parao wanzuani ngari parao wa mwali ngari parao wa maore sonti pia rikenkonyo nzima rihonumwe wa mjenje unu Mwenyezi Mungu yarinike kabuli Mwenyezi Mungu yahifadhi yateunono harumwe roho ya Abdalla agwa nena mkomori ulo ushibani ulo mwade nane mkomori ulo mwade ulo dafani hai nane mkomori ulo mwade ulo lapitali rombe Mwenyezi Mungu yawanike unono Mwenyezi Mungu yawarejeshe homa lahoni hao hamani na utasamaha hena tabu ya vira rekari bitihunu rekalo malarakaya haukamwa bilokaya heni ya baharamwana wali umuhuso yabeni ya baharamwana yudu muhusa kakuja baharamwana wakuno muhusa eulupani de ubo ngabo paka daula ya haki daula ya haki insha Allah optimizi nga mjwa ukaya ya mfumbili kabili gar profito banu rimambia ukaya ngar jopari sana ubanu ka onor ngukaya nanabo place ya Juliette yule mana ko wa Komoro walo Marseille jimla hamme hamshe gar paranaw yabo ilire ndera shemezi amane namna ka onor ngo shemeza ilire ndera tsahe okuria wa hemana mkomor ilire ndera tsahe e justice ya wana nyasi ka onwa dhulmishi hao walo harmase prison watabi hao nande mwana nyasi Zainu Abdalla agwa hadi mwana basina dua za Dr. Salami ni mzee wa hao mzee Ahmed Abdallah Ahmed Sambi watukufu wa Komoro wananyasi wanzuani na mwali ikaunga mutaji yao maudu ya retournante dumoshelezi sanukaya le 26 mai prochain ika Azadia Soumani Kajale Jeza
ya abonga ndo atie mbalbala wa haruma ezisi wa zahatu abonga hapsa jershele zisi wa Komor no hapsa jershele zisi wa Komor no mpara nywana nyasi wa ezisiwa mwelewe ukaya embana inu oshinde wasilibahan wakati wa mwiso unu dekari ono le jilahanyu waharuma shesi wa shanzuani dekari ono le jilahanyu waharumwe mabehewa ikaundor dingo ukaya rerale kio hunu Faransa kariparaoni haku nywana nyasi wa shesi wa zanzumani mwelewe ukaya haina namna yonsipia haina tartibu zonsipia ikangwari hutajao le 26 mai izonga zendao za tsaga eka azali haroha nor joshinda riparise e apre azali abenge arimparaoni mkera timlao harmasa nyumba zanyu mwele ukaya mbwana inu ketsuhutachiwa e mwana mngazija waeche awe mumzwani awe mumwali shandu wa Komor jimla abenge umjohanye mfumbili kamili ngo wajib shakoti sunna ilir jerambe mpaka daula ya haki mpaka daula ya haki.